warahmatullahi taala wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Namadung mangalihin kita kesempatan soni keirasan hingga bisa kita merlugut di aratak nomor bahagia. Songoni salawat duhut salami tarwah kuntun nabinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor lapas duhut Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita harap penon sapat di mana Malaysian duniaun lepus tu hari kemudian hari. Ya, inilah kami dari grup Gordang Sembilan Aek Singolot Purba dari Purbabaru.
Cing, Singolot, Singolot. Masuk. Masuk dulu. Singolot, Singolot.